n'amakuru agezweho arimo gucaracara mu binyamakuru bigiye bitandukanye byandika amakuru y'imikino hano mu karere k'ibiyaga bigari. Turi ku itariki 6 z'ukwezi kwa cyenda umwaka wa 2025. Ikipe ya APR FC mu itsinda irimo rwose irakomeza kugenda yitwara neza nk'ubwo ngubwo. Uyu munsi imaze kuba n'ubundi itsinda ibitego 2 ku busa bw'ikipe ya Mlandege FC yo mu gihugu cya Zanzibar. Ni ibitego byagiyemo mu minota itandukanye, aho mu gice cya mbere cyarangiye ari igitego 1 ku busa bw'ikipe ya Mlandege FC. Hanyuma rero n'igice cya kabiri nacyo kikaba kirangiye ikipe ya APR FC ibonye igitego cyagiyemo ku munota wa 48 gitsinzwe n'umugabo William Chongmeri. N'uyu mugabo waturutse mu gihugu cya Cote d'Ivoire akomeje kugenda yitwara neza, naho umukinnyi witwaye neza muri umukino urangiye wahuzaga ikipe ya APR FC ndetse n'ikipe ya Mlandege FC yo muri Zanzibar, n'uyu mugabo rwose witwa Hakimu Kiwanuka. Uraza kuba nawe ahabwa ariya amashiringi 500 ahwanye n'amafaranga 290 amafaranga y'u Rwanda. Hanyuma rero abakinyi 11 babanje mu kibuga. Mwizamu harimo Ruhamya Nkiko Iva, umutoza niko yaje kuba abigenza, hakurikiraho Ngabo Nziza, hakurikiraho Bugingo Hakimu n'abandi tugiye kuba tugarukaho muri aya marushanwa ya Sekafa Kagame Cup ari kubera hano mu gihugu cya Tanzania. Nkuko byagiye bikomeza kugenda bigaruka, wari urabyibuka neza icyo gihe ari ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa cyenda umwaka wa 2025. Ikipe ya APR FC yaje kuba yitwara neza, aho yaje kuba itsinda ikipe ya Bumaruru FC yo mu gihugu cy'u Burundi ibitego 2 n'ubundi ku busa. Niko umukino waje kuba urangira. Hanyuma ikipe ya APR FC ikaba yaratangiye iri rushanwa, iritangira neza rwose, itangirana intsinzi. N'uyu munsi rero niko byagenze, yaje kuba n'ubundi ikomeza muri uwo mujyo, kuko imaze kuba itsinda ibitego 2 ku busa nkuko maze kuba bikubwira bwa Mlandege FC yo mu gihugu cya Zanzibar. Uti byagenze gute? Ndaje mbe mbikuvira imuzi n'imuzingo. Ni mu gihe kandi dutegereje undi mukino ugiye kuba mu kanya hariya i Lagos muri Nigeria, aho ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi igiye kuba ihanganye n'ikipe ya Super Eagles yo mu gihugu cya Nigeria, aho barimo bashaka itike y'igikombe cy'isi cya 2026. Hanyuma rero muri aka kanya rero nkuko byagiye bikomeza kugenda bigarukwaho, umutoza ndetse n'abandi bagiye batandukanye na perezida mushya wa Ferwafa waje kuba atorwa ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 8 umwaka wa 2025. nawe yaje kuba aherekeza iyi kipe y'igihugu Amavubi, ndetse akaba yaranatangaje ko n'ibirarane byose bari babereyemo iyi kipe y'igihugu Amavubi byaje kuba byishyurwa, ndetse anasezeranya iyi kipe y'igihugu Amavubi ko niramuka itsinze iyi Super Eagles yo muri Nigeria araza kuba abaha akantu, cyangwa se araza kuba agira icyo abongereraho kuri prime zabo, ariko ntabwo yigeze atangaza igihembo ari buze kubaha, ariko yavuze ko nibaramuka bitwaye neza bagatsinda iyi kipe ya Super Eagles yo muri Nigeria araza kuba agira ishimwe abaha. Hanyuma ibyo byose tugiye kuba tubigaruka nkuko byagiye bikomeza kugenda bigaruka mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Hanyuma rero ntatinze nakubwira ngo kora subscribe, shana comment, tujye dukomeza kubana mu makuru y'imikino arimo kugenda avugwa mu binyamakuru bigiye bitandukanye hano mu karere k'ibiyaga bigari, ndetse tuza no gusimbukira igiterwa inkingi. Subscribe, shana comment birakenewe cyane. Hanyuma rero ngiye nk'ibisanzwe ni Musenyeri uzajya ukunda kukugezaho imikino igiye itandukanye hano mu karere k'ibiyaga bigari, cyangwa se amakuru arimo gucaracara mu binyamakuru bigiye bitandukanye ariko yandika amakuru y'imikino by'umwihariko. Ntatinze ikiriho cyo reka duhere hano mu gihugu cya Tanzania, aho ikipe ya APR FC imaze kuba itsinda ikipe yo mu gihugu cya Zanzibar ni Mlandege FC ibitego 2 ku busa. Hanyuma rero uti byagenze gute? Uko byagenze nuko nguko rero nkuko byaje kuba bikomeza kugenda bigarukwaho. Kuri uyu wa 6 z'ukwezi kwa cyenda umwaka wa 2025 ku isaha y'isa 9 kuri Major General Isamuhio Stadium mu mujyi wa Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania, APR FC yarimo ihatana n'ikipe ya Mlandege yo muri Zanzibar nkuko byagiye bikomeza kugenda bigaruka. Hanyuma rero ikipe y'ingabo z'u Rwanda
ntabwo yaje kuba ikinisha rutahizamu ukomoka mu gihugu cya Burkina Faso, uyu nguyu yitwa Cheki Djibril Ouattara. Bivugwa ko yagize imvune y'akabombompori. Byaje kuba binatangazwa kandi ko ku itariki 5 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025 atitabiriye imyitozo. Ibi ngibi rero bikaba byanatumye uyu mukino ikipe ya APR FC yari hanganyemo na Mlandege FC yo mu gihugu cya Zanzibar ataza kuba akina. Hanyuma rero nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigarukwaho rero, ikiriho cyo nuko muri aka kanya ikipe ya APR FC igice cya mbere ku munota wa 30 nibwo yaje kubona igitego cya mbere. Ni igitego cyatsinzwe na Dao Memere. Hanyuma ni ku mupira rero yarahawe na Kiwanuka rero nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigarukwaho yaje kuba yitwara neza ndetse yaje no kuba anahembwa. Hanyuma rero ku munota wa 36 William Tongmeri yaje kuba ashiramo penalite, ariko umunyezamu w'ikipe ya Mlandege FC aza kuba ayikuramo. Ibi ngibi byari bishatse kuvuga ko ikipe ya APR FC yagombaga kurangiza igice cya mbere ifite ibitego bigera kuri 2, ariko siko byagenze. Byarangira ari igitego kimwe cy'ikipe ya APR FC ku busa bw'ikipe ya Mlandege yo mu gihugu cya Zanzibar. Hanyuma rero mu gice cya kabiri nk'uko byagiye bikomeza kugenda bigaruka cyangwa se uko umukino wagenze, William Tongmeri umugabo ukomoka mu gihugu cya Cote d'Ivoire yaje kuba atsinda igitego cya kabiri, nabwo ni ku mupira yahawe n'uyu mugabo witwa Kiwanuka Hakimu. Hanyuma rero nawe rwose yaje kuba avuga ati niba nahushije penalite reka nze nkwereke ko ntari umugabo wo gusuzugurwa. Hanyuma ashiramo igitego cya kabiri hari ku munota wa 48 ku busa bw'ikipe ya Mlandege FC nk'uko byaje kuba bigarukwaho rero. Ubwo nukuvuga ngo ibitego byamaze kuba biba 2 ku busa bw'ikipe ya Mlandege FC yo mu gihugu cya Zanzibar. Ngira ngo ni nako umukino uje kuba urangira, ari ibitego 2 by'ikipe ya APR FC. Hanyuma rero ibi ngibi birakomeza kugenda bishimisha abafana b'ikipe ya APR FC, bavuga bati rwose ahangaha ni sawa, ikipe ya APR FC ikomeza kugenda yitwara neza. Ibitego 2 yatsinze ikipe ya Manuri FC yo mu gihugu cy'u Burundi ku itariki 3 z'ukwezi kwa 6. Hanyuma none n'uyu munsi ku itariki 3 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025 imaze kuba itsinda ibitego 2 n'ubundi ku busa. Ibitego 2 ku busa bw'ikipe ya Mlandege FC yo mu gihugu cya Zanzibar. Yagiye bikomeza kugenda bigaruka abakinnyi rero 11 babanje mu kibuga nk'uko byaje kuba bitangazwa n'umutoza Tarebu. Mwizamu harimo Ruhamya nkiko nk'ibisanzwe Iva. Hanyuma uwa kabiri yari Ngabonziza, undi wa gatatu ni Bugingo Hakimu, uwa kane ni Igena Clement, uwa gatanu ni Nshimiyimana, uwa gatandatu ni Ruboneka Bosco ari nawe kapiteni w'ikipe ya APR FC. Hanyuma hakaza 7 ni Dauda, 8 ni Dawo, hanyuma 9 ni Kiwanuka Hakimu, hanyuma 10 ni Byiringiro, 11 rero ni Tongmeri William. Abangaba rero babanje mu kibuga nibo baje kuba baha ikipe ya APR FC intsinzi. Hanyuma rero mu basimbura rero harimo Hakizimana, Niyibizi, hakaza Lamine, hakaza Iraguha, hakaza Shyashya, hakaza Niyonkuru, hakaza Swan, hakaza na Niyibizi n'ubundi. Hanyuma ikipe ya APR FC rero ikimara gutsinda ibi bitego yaje kuba isimbuza, aho yaje kuba ikuramo Hakimu Kiwanuka, ikuramo Dawo, ikuramo Tongmeri, ikuramo na Pacifique, basimburwa n'uyu witwa Swane na Iraguha Haji na Niyibizi Ramadani ndetse na Lamine nk'uko byaje kuba bikomeza kugenda bigarukwaho. Hanyuma ikintu kiriho rero nk'uko biri gukomeza kugenda bigaragara mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, nuko ikipe ya APR FC ikomeza kugenda yitwara neza. Ibi ngibi kandi bikaba bishimangirwa n'umukapiteni w'ikipe ya APR FC aho yagiranye ikiganiro n'itangazamakuru. Hanyuma yaje kuba avuga ko bagomba gutwara igikombe cya Sekafa Kagame Cup, ko nta yindi ntego bafite, uko byagenda kose bagomba kuba bagitwara. Uranabyibuka neza ko ikipe ya Rayon Sport ikomeza kugenda ivuga ko ngo ifite igikombe yakuye hanze. Ngira ngo iki gikombe ikipe ya
peri FC nayo iragishaka hasi hejuru, ikereka ikipe ya Rayon Sport nayo ko atari agafu kivugwa rimwe, ari nabyo Ruboneka Bosco yaje kuba agaragaza cyangwa se agaruka ubwo yaganiraga n'itangazamakuru, aho yavugaga ati rwose gutsinda Mlandege FC birashoboka cyane kuko dufite imyitozo twakoze kandi irahagije. Nta kindi rero, intego ni ukwegukana iri rushanwa, ariko noneho iyi kipe ya Mlandege FC mu mukino uzaduhuza ni ku itariki 6 z'ukwezi kwa 9 tugomba kuyitsinda hanyuma tukimanukira. Abajijwe uko biteguye umukino uteganyijwe kwa 6 z'ukwezi kwa 9 umwaka 2025 uzatangira ku isaha y'isa 9 ku isaha y'i Kigali, Ruboneka yavuze ko bazatsinda ikipe yo mu gihugu cya Zanzibar. Yagize ati twiteguye neza, imyitozo yagenze neza, ikipe twari dufite icyo gihe ntabwo ariyo dufite kuri ubu ngubu, rero ndakeka hari ibyo tuzatanga kandi abantu bazabibona. Yakomeje avuga ko intego ari ukwegukana igikombe, ati intego ni ugutwara Sekafa Kagame Cup, tugashyira hamwe twese tukareba ko twakwegukana iki gikombe. Ikipe y'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda yatangiye neza imikino yo mu itsinda rya kabiri, itsinda Bumaruru yo mu Burundi ibitego 2, mu gihe Mlandege FC yatsinzwe na KMC igitego 1 ku busa.